Guys, warna biru guys. Kita masukkan lagi baby bears. Warna kuning guys. Kita cari lagi guys, ada lagi nih warna merah. Kita cari guys biar dapat banyak. Gimana nih guys, ada guys warna merah lagi guys. Yupi lagi, Dinoland. Kita cari lagi guys, di manakah yang ada Yupinya? Hai guys, dapat warna biru lagi guys. Kita masukkan dalam kotak guys. Little Star. Di mana kita cari lagi guys? Ada lagi warna biru. Kita taruh keranjang. Baby bears. Kita cari lagi guys. Wih, warna kuning guys. Little Star, kita taruh keranjang. Wih, banyak guys dapatnya guys. Kita cari lagi. Warna apakah itu? Warna orange. Wih, ada dua guys. Wih, taruh keranjang lagi. Wih, banyak guys. Kita cari lagi di mana kayak. Wih, di pohon ada Yupi guys. Yupi kuning sama Yupi merah guys. Kita masukkan lagi merah. Kita cari lagi guys.